thì chị mày muốn na ali tu he Firdaus elu ali tu he Sungai Yordan xin thắng na xin thắng tu li na yêu chân lý họ thằng ta mà xin cả thằng chân lý na chân lý nên chúc phúc tất cả hả naใช่เรียกไก่เยสายายี่สายาชู30 17อันยองกองสิกาตีใช่อาบอยู่chân lý à cái sang yêu bình an na sự yêu bình an嚟講要真理嚟講設計要入田嘅心要入火片嘅心đều dũng dần na thế nhân設計就nhân類啊世間你喺度啊多問題多痛苦多煩惱多不實被滅設計冇平安那設計係為平安嚟講設計要真理嚟看待設計真理咪นะ真理都係上帝嘅反應上帝嘅反應能夠帶設計脫離從熱切半啲問題產道，半痛苦產道，半煩惱產道，因為เรา只係沒有真理，啊，該要脫離。嗱，兄弟姐妹們係脫離從呢一個問題態度嘅方面，即刻係要上帝嘅法嚟看待。嗱，兄弟姐妹嚟參加，即刻嚟呢一個數藝有人先堂，呢度要真理，因為就即刻要真理，即刻接到，即刻心中你要平安嘅心，要歡喜嘅心。要快樂嘅心，要喜樂嘅心，嗱要喜樂、平痛、勝利、煩惱都冇咪為嚟到自家嘅生活中，請讓人自家需要上帝嘅法嚟看待，自家社會裏行到熱天，自家有得勝嘅路，上帝祝福大家，阿門。